Pozdrav gledaoci, da li se vi nekada osjećate kao da niste dobar partner u vezi? Ili možda ako niste u vezi ne želite da uđete u nju iz straha da nećete biti dovoljni drugoj osobi. Iako veze mogu biti divna zajednica dvoje ljudi, one nisu jednostavne. Potreban je trud da bi se povezali sa drugom osobom tako da prevaziđete prepreke koje vam život postavi. 1. Ljutito reagovanje na kritiku. Ponekad imamo potrebu da kritikujemo nama bliske ljude. Kritika ne mora biti ni o čemu ozbiljnom, ali je činjenica da ne volimo ljude sa kojima smo 100% vremena. Tako da su izgledne šanse da će vas partner kritikovati također. Način na koji podnosite tu kritiku je ključ za zdrav odnos. Da li budete uvređeni i dajete im tretman ćutanja? Da li to okrenete protiv njih? Da li budete ljutiti i vičete na njih? Sva ova ponašanja mogu naštetiti vašem odnosu na duže staze. To šalje poruku partneru da niste otvoreni za komunikaciju i ne prihvatate svoje greške. Umjesto toga razmislite šta vam je partner rekao i zašto. Smatrajte to nečim što je partneru važno i pokušajte da pronađete rješenje zajedno. 2. Nepoštovanje privatnosti. Iako ste par, i dalje ste pojedinci. Kao individua želite da imate privatnost za stvari u kojima uživate. Vaš partner zaslužuje privatnost također. Problemi mogu da nastupe ako pređete neke granice. To podrazumeva prolaženje kroz njihov telefon, traženje da vidite njihove poruke i pozive, nedozvoljavanje da vide prijatelje ili porodicu, zahtevanje da izlazite samo zajedno sve vreme i svuda. Ovo može da guši vašeg partnera pa može izgubiti osjećaj individualnosti. Osjećat će se kao da ih kontrolišete i biti nesrećni u vezi. Ukoliko ova ponašanja jesu česta za vas, verovatno je da postoje neka složena osjećanja u pozadini. Osjećanje nedovoljnosti, manjak samopouzdanja i problem prevelike vezanosti. Rad na ovim problemima na terapiji može pomoći vama i vašem odnosu. 3. Samopodcenjivanje. Čak i ako imate divnog partnera, ponekad možete biti oduzeti s osjećanjem nesigurnosti, to se svima desi i skroz je u redu imati takve dane s vremena na vreme. Ali ako ste sve vreme nesigurni i podcenjujete se u prisustvu partnera, možete ih tako odgurnuti od sebe. Mogu se nervirati ili frustrirati što vam ne mogu pomoći da popravite sliku o sebi. Nesigurnost može uzrokovati ljubomoru, analiziranje svega što partner kaže i stalnu potrebu za ohrabrivanje. To može oboma oduzeti energije i štetiti odnosu. 4. Ultimatumi. Nekada je to jedini način da dobijete šta želite i promenite tuđe ponašanje. Kada vas, recimo, partnerovo ponašanje stavlja u opasnu situaciju. Međutim, za nenasilne svakodnevne probleme posegnite za razgovorom pre nego za ultimatumom. Kada dajete ultimatum, pokušavate da manipulišete osobu da uradi ono što vi želite. Možete reći, ako izađeš sa tim prijateljem, raskinuću sa tobom. Ovime ih terate u ćošak jer moraju da biraju između dvoje dragih ljudi. Pošto ih pritiskate da rade ono što ne žele, partner može početi da osjeća ogorčenost prema vama. To može uticati na njihovo samopouzdanje, uništiti poverenje koje ste gradili i time štetiti vašem odnosu. 5. Tretman ćutanjem. Da li ste se posjećali tako da vam treba prostor? U redu je da uzmete vremena da se razbistirite dok ne budete spremni da razgovarate. Tretman ćutanjem nije isto, dok ćutite vi odbijate da rešite problem. Ignorišete partnera i izbjegavate otvoren razgovor. Ako znate da niste u pravu, ćutanjem izbjegavate da preuzmete odgovornost umjesto da izrazite zabrinutost. Time također izbjegavate da prihvatite da imate neka ponašanja koja treba da promenite. Partner pod tretmanom ćutanja može se osjećati zbunjeno, ignorisano, povređeno, ljutito, nevoljno ili nebitno. Ostavljeni su bez mogućnosti da se isprave, da se izvine ili pronađu kompromis. Na duže staze ovo može uništiti njihovu naklonost prema vama i ugasiti vašu vezu. Da li ste se prepoznali u nekim od ovih ponašanja? To je u redu dokle god ste spremni da ih prihvatite i da se menjate. Ako vam se video dopao, zapratite kanal kako bismo mogli da pružimo još ovakvih videa. Hvala vam na gledanju. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.